Enrique Iglesias qal li kieku jkollu jgħix hawn Malta jgħix. Nicole Scherzinger stqarret għal darba darbtejn kemm ħadet gost tom mat-ton fil-Baħar Blu ta' pajjiżna. Kajza tixtieq kieku kellha l-opportunità taħdem ma' Michael Jackson u l-ikbar sodisfazzjon għal Dizzy Rascal kien li xtara dar għal ommu. Kurzitajiet li ħarġu waqt konferenza ta' l-aħbarijiet ftit siegħat biss qabel beda wieħed mill-aktar kunċerti mistennija f'pajjiżna, Isle of MTV. Il-kol qablu li l-aktar li laqathom minn pajjiżna huma x-xemx u l-baħar. Everywhere you look it's amazing. It's just beautiful. Nicole Scherzinger li tiġà żaret pajjiżna meta kienet tagħmel parti mill-grupp Pussycat Dolls ma setax tieqaf tfaħħar il-Baħar Malti. Last time I was here, I didn't have a chance, and today I woke up early. I made it a point to go and swim with some tuna. How was that? It was awesome. It was unbelievable. Dizzy Rascal stqar li din hija l-ewwel darba tiegħu f'pajjiżna iżda kien familjari mal-Maltin fit-trobbija tiegħu f'Londra. My first time, but I've always been interested in Malta because I grew up in East London. I grew up around a lot of Maltese people, so I always knew about it. Kien imiss l-Enrique Iglesias, artist li jinsab pajjiżna tielet darba. Faħħar il-kunċert għax il-pubbliku jesperjenza diversi tipi ta' mużika f'serata waħda. Mistoqsi dwar Sara Michel, it-tfajla Maltija li telat fuq il-palk miegħu darbtejn, Enrique wieġeb li din kienet biss kombinazzjoni. And that was a pure coincidence, by the way. No way. Yes, it really was. Flimkien ma' dawn l-artisti jingħaqad Robert van de Corput, DJ u producer Olandiż magħruf aħjar bħala Hardwell.